Okay. Alihe wanu yo ayija. Ok. C'est bon. Félicitations, Général Ngoma Nzito. Félicitations kwa vijana wote wa Rugezi Mirimba. Félicitations na pole sana kwa hadui kuingia mapori anakuya watokezea. Lakini pamoja na Mungu, félicitations. Mungu alikupa akili. Nilisikia gisi ulipanga jeshi. Unastahili na bujenerali unabustahili. President Kisegeti na ministre wa defense anayesimamia jeshi na general d'etat major, tunapenda kukuelezea kwamba General Ngoma Nzito wa Biloze Bishambuke bujenerali anabustahili. Anastahili kuwa generali, mumupe bujenerali wake na jeshi lake lote. Inastahili kupokezwa franga, mapantalo, kiato vya jeshi na silaha nzito nzito. Anastahili. Félicitations. Ni mshangao. Hadui alikuya, tulisikia kama walisema ya kwamba kama ilikuwa 6,000, lakini aliwapiga. Walikuwa na silaha nzito nzito, walikuwa wengi sana na silaha nzito nzito za M23. Lakini hawa Banyamulenge wetu nabo walibadanganya. Rwanda alibadanganya, na mwenye hata kudanganya ndio mwenye anakuwa kana hakili. Tulianza ogopa ya kwamba hakuna watu wenye watabaki watawamaliza rahia, lakini Ngoma Nzito alijipanga. General anayekubaliwa, mkongomani original. Kijana na kugusa mu mikono. Ubarikiwe sana pamoja na jeshi lako, naligusa mu mikono. Mubarikiwe sana kwa kumupiga hadui. Karabaye kweli. Courage. Courage kabisa. Félicitations. Wabiyana bamirimba we. Umva bana we. Ya. Nayo FARDC ilizama kwa mulima. Hii masiku yote tuko tunasikia biko kwa mulima. Biko kwa mulima kufanya nini? Kwa mulima kanjo Minembwe. Siba ingizani Minembwe bagombole kiwanja. Ngubiko kwa mulima. Kamata zile franga zote uzipatie wazalendo wafanye kazi. Na wale wa FARDC wenye biko stand by nayo pamoja na wazalendo, nao tunawapa félicitations. Nao tunawapa mwenye FARDC mwenye anajua kama iko mkongomani na haiko na pambana. Naye tunampa félicitations. EAC ya Burundi, wale wenye wanajisimama eko wanasaidia wakongomani kupambana na hadui, nao tunawapatia félicitations. Courage kabisa na kazi, na mulindwe na Mungu awabariki.